Ia sanga whaamanuina pēr ia, ma sanavi ia pēr le tua i ovo au, le tua sisili ese lo tātou tapa au sili, o le na whaia le langi ma le langi le tua o Abrahamo, Isaako mai Jakopo, Yesu ke riso lo tātou o li i whaola le Nasareta, o te whaatalo whatua i le pa ia man mamalu si tātou watunu i so se tafa le lalolangi, whapeona mafuta mai ai i nei New Zealand o Samoa, o Amerika, Alaska, Hawaii, so se tafa lava lo whapeona mafuta mai ai le pa ia man mamalu si tātou watunu, ia tono mota malawa so se vai panoa, whaatalo whatu le swafa man malo Yesu ke riso, e le nei fo i tu lai, le nei fo i sauninga lotu ia pole, sauninga i lungo le Kevin Life Ministry, ia pe a whai o leo wa e a whea tātou te whai sauninga whātasi, ia pe sa e mai mō fo inisi o tapua inga i le nei aso ma e whai tapua inga i ia le atua ia whai fo ina e a ngai e tu fo i tapua inga sauninga halotu, ia le fo wa e a whea, ia le Kevin Life Ministry nei e te whanongolongo fo i le upo le atua ma tātou mafuta, ia le atua, aua ne i toe suia ia lau fo ino le mea. Ia lau mai moanga, ia malau mafuta mai fo i tātou pulo kalame, ai a mawhai, tu sai malo fina ngalo. Tau sanga atu, ia peti tango share, ia le tātou ilunga o lau timeline. Ona o le aso le nei. O te loa le a whapeona tala noa i se mataha upu, o nisi e fau i le lātou whaalongo, o nisi foi, o le sa lātou whaalongo ai lātou tele i malamalama ai, o nisi foi, lātou tele o mautonu, po o nā whea foi e ono tupu ai, o le a foi le teime tupu ai, o ai foi lātou e o ai. Amen. Those are good question. Ole a fo le mata upuna la fa pe on ta no me na le no fa to share lo ta to live le time ona ole o te lo le a fa ilo fo i le tu ni me lilo ilo na malo ia malana upu fo ia te tato umalava ia e ona via fo se fa manianga i lo aina. Amen. Ia fa fo i dunga lo page tato lo aina te lo fai e mana o e mafai ona ia mo le manuelia. Why don't you share this on your timeline? Fa talo fa twilai o ona le tua sunga fa fe ngaingo fa tua matausi ale ngata fo i leo tina mata mama tua tono mota malawa fa talo fa atu o Kevin o Luiva le nei fie au na ya te o tau le nei fo iaso e ala i le fiompa i ale tua. Amen. Amen. O ia ona e faisina umi o le tātou mataha upu alo tama fai e tu te tonu o le tātou taimi fa atulanga ino le nei aso. O leo le a o te talo i fa pa i ala utaulanga. Amen. Peo na masani ai. Ia ona o nga i rola i le tātou mataha upu e peo na e fai ma fa malo si au ia te. O ia la tātou te talo mua lava. Amen. Le tua le mātou tama o te vi ia oe lo mātou watua, le tua Abrahamo Isaako mai Jakopo le pa io Israelo le tua na whaia le langi ma le larolangi, o whaavai uma, o oe o le na whetalai o na iai lea e whaalolongo le fuafuanga ia te oe tamai te whaitau lia laulu o mātou ulu, o aso foi o mātou o langa wa e iloa tama, wa e iloa foi le unga mai le amatanga tama, o mea uma tama e tele noa i lau sila whanga, sila fia e la o fio mea uma tama, o le mātou wa mio tonu e peo le i o le mai e taati e malai, a o lawa mi o tonu e sina lea, e pa e mātama, e le eise pispisia, e le eiso na numi tama, a wa o oeo lea tua e whaava vau lea tua e a mi o tonu, e pa ia o i ova lo mātou vatua, e fia, le nei tu lata mai au na i la o fio e ala i le au na i lau whanau, tama, o i lato uma o whaapeona whaalongolongo ma whaafunga mai tama, si e tatala o lātou mata whaaleanganga, tatala o lātou loto, si tatala o lātou whaalongo i o lātou i loa mo lātou vaava ai, i mea lilo lo malo, ai meise le whaaola tanga ia Yesu ke riso le siitiaga wa e sa uni mai ai, mo lau whanau tama, ina i o mātou malamalama mai tonu o lau a fionga pa ia, wha malamalama ina o mātou loto tama, se e fesosoani mai a te au le au ona, vai ma le whaatau waa ma le valea, o oe o te poto ai, o oe mo lo wanganga, ia whaapeona whaalongoina tama e lau whanau, i o lātou whaalongoina oe, i o lātou whaalongoina tama, mo lātou langona ina lau a fio, ai au o se poto mai se tangata, fesosoani mai oe, au mai a whaata ita inga, whaingo fie, au mai fo i le ngana whaingo fie tama, e whaapeona feso o ta iai ma lau whanau, a o lo wanganga e wha mautu le upu i o lātou loto mawhina ngalo, tala noa oe, a o
oe tama, a o mātou whaalongolongo tama, e tu ina atu ai lo tino ia te oe le nei tu la, o le taulanga e pa ia mamali se e whaonga ina tama, e te whetalai ai, tama a o whaafonga lau whanau whaamanuia mai o i mātou umalama tama, whaamanuia fo i taulanga tama o whai e lau whanau, tama o te talo tama mo i lātou o whai taulanga mai tama i tutono le ngā luenga nei, whaafetai e tama mo i lātou, whaamanuia tama i ante i lātou, whaamanuia tama i le loto na lulu ai, a o lau fio e whaatoa i ate i lātou, mea ua mātitiva hai, a o lātou fōha i tusa malofina ngalo, i a whaapiona e tauia tama, e tusa tama manuia o lau fio o i ake riso Yesu, whaamanuia mai o e tama i le nei tu lai na mātou upole atala no ai, ono le suafa o Yesu ke riso wa ole mamala awa tuai. Amene ma amene. Hallelujah. Amen. Hallelujah. O te iloa. Ole a o a nga ilo le tātou le upo le atua. Amen. Ka koe vavea ka kou mea. Amen. Tātou oi le upo le atua. Whai ma wha malusi au ia te oi malau savalinga. Ino ua te minei o lo whapeo na wha ngā solo ina pea i a la o sa ili ilinga i a mala utoe a nga i le tusi a whaalinga ma mai nisi o mata upu o te iloa lo o whapeo o na e le o mautonu pe le o manino fo i le va ai a le to telo kirisiano ma le to telo Ekalesia ai pele ia fesoso te talo mai moau wa te le iloa mea uma ai o au ele o se I am not a scholar i mta upu nei tau prophecy e pio to telo nisio i lātou i to telo nisio o na le atu o lātou you know they are scholar i mta ufa pe nei but I use o te whao ngā ina tusi tusinga ia ma commentary a tangata ia ale au scholar i mta upu tau prophecy o te o ina ai. Yeah, does that make sense? So I see through their eyes in mata upule tau prophecy. O lato tu singa malato wa o onga leo te au mai ai ia mo o skakia foi ia matu ina mai ai se o onga ma se au te lenga o le tato fo ino le mea o tato mata upu pe fa pena ia fo ni ala o su enga alo nei tangata fa tau va ai le fionga pa ia le atua tele nisio vaenga o te fa nga ina ai ia nisio au na le atua ila to we na o ina i mata upu nei ma au mai ai ia se atoanga ia po ni vaenga e ma fai ona fa mata lai le mata upu. Amen. I to tonu la le mata upu le nei ai mua la vai le ia lu o le tusi le ia o le tusi pa ia o le ta tauno tātou i loa e mai le tele o tusi. Amen. Le a lava se tusi le lalo langi le nei po le a lava se tusi na o le tasi lava le tusi to tonu o le o langa atoa le nei e sa o uma prophecy po ua uma na whaatau nuu le tele o prophecy lona winga o a uma lava ni prophecy na whaatau nuu ina le tusi le na lona winga o le tusi fo ile nā tātou te tari tonu e ni prophecy o le lumanai. Does that make sense? Lona winga pe e whaitau tusi pa ia ia o tusi pa ia o tusi pa ia na prophesy ina le teimi o Noa e sau le lolo fesili na tau nuu yes na tau nuu le teimi na ave ese me Israelu na tau nuu yes na tau nuu le teimi o le fitsifuru tau sanga o le tāwhianga o le fesili na tau nuu le maliu mai o Yesu le lalu langi le na tau nuu tusi pa ia o le fesili sa tau nuu yes na tau nuu o mata upu lava lai tu tonu le tusi pa ia na prophesy ele tusi pa ia na tau nuu o lona winga o le tusi pa ia ma tusi tusinga le tusi pa ia ma mea o loo fai mai ele tusi pa ia o mea ia pito i sidi o na tātou mata tutu le tātou va ai e mauti noa lava e tau nuu. It's more accuracy fo ilele ia pesa o le leilea ia le taimi ia wai tele nisi fo o tusi o la wala tu tusia me tutupu ai le tutupu e nisi o lau scientist na la tu predictinga le neangi o mafui ia male mea fo ilele fa ape o le a tutupu ia o le a ngoto ilalo ia le atu nuu ma fa apea e le tau nuu ia la tu tusinga ai le tau nuu
Lona winga, tātou te le e wha moe la ia lātou prediction, ia ma mea na lātou fo ino mea, na lātou tau ma whai e mate, fo ina le tupulu lumanai. Ai o le tuspa ia, o mea lava sa predictor tuspa ia, na taunu lava. E pe o ina leo te tau ma whai e watu ai se amatanga o le mata upule nei. Ona a o anga i le tātou puloka lame, o le mata upu lea o le Siitiaga. O se tasi fo o mata upu e tolu ni ona o onga o lo iai. Ia po o lo whapiona ona iei le teimi nei. Ai alu isu e uma e tolu ia fo ia tūlanga o lo a o ina. E le tari tonunga o nisi o le au su o tuspa ia. O le Siitiaga o le Ekalesia e alu pe a uma ia le fitu tau sanga o sawanga. Right? Sawanga te tele fo ia tribulation. E le tari tonunga o nisi e alu ile o ngā to tonu i le teimi mo makua i le vela i sawanga. I le tolu ma le aftausanga. Ai o le tele o le au su o le tuspa ia ma i lātou student of scriptures i le tūlanga tau prophecy. O lātou tali tonunga lea fo i ele o onga la whaatino ina whiawhile nei. E mua ai le i tupu le fitu tau sanga. E pei o le tau whai fau o tu se whaavai o le o le Siitiaga. O le Siitiaga o le Ekalesia le la tātou o tātou tatano hai a si vali mua tu lava ni ata ia ina i mawhai ona fau isi na whaavai o le tātou mata upu ina i mawhai ona te lelo malama anga ai whai tau tala anga o le tuspa ia e eile nā tura o le atua i totonu o le tuspa ia le whenginga tuai amen whātai ta inga na ave ese le atua e noka ai le i o mai le lolo na ave ese le atua noa ai le yo o mai fo ile lolo, right? Tu se na ave ese le atua tangata mio tonu, ai le yo o mai le wha amasinonga. E pe wha pe nare na atua o le atua i tutua le tu singa al whenga tuai, no o mai foi na mua sau wina le whanau i sora elu, sa wha pe ona vavai e sea ia i la fo ile puinga mo le auru matua i sora elu, ai le i wha amasino ina auru matua o ai kupito. Na mua foi ave ese mai lota, la via i mai le ami o tonu lota mai to tonu so koma makomoro ai le yo o yei le wha amasino ngā le atua. E pe e wha pe nā le ata o le atua i tangata ami o tonu se ia o mai lava la le temi nei o wha pe nā fo i la le tusinga le whianga inga fau e iai le ata o le la via inga mai po le la via ia ese mai e le atua o le Ekalesia ai le yo o mai puapua ngā. E pe o le ata la le na o le ta atia i to tonu le whianga inga fau o le la tātou o tātou tala noa ai. Ina i mawhai ona tātou maua fōi le malamlama anga ole tūlanga lea. E iei la i sawanga o le ale tala noa la le mta upu na sawanga. O mta upu ia la tala noa i le fiaf i le tūlanga tātou te mana o e wha ama mawha iai. O le hafo ino le mea. O le Siitiaga o le Ekalesia. Right? O le Siitiaga o le Ekalesia. Ona e se lona tahua e mua lava lana tātou o mua e awatu mua la si vaenga le tō mua le lua pēteru. Amen. Tātou mua i tōno le lua pēteru. Lau tama whaia e whaasi lou, lau tata noi le, la sona le mta upu nei, inu te mana o i te maua o male ata le tau vati. Amen. E to tono le lua pēteru. Whamai ta la pēteru i whamai, au le tata noi sa wanga, male la via inga whamai, au a whaina whaasawina e le atua le au a ngelu o e na ngasala, au wana tu wina atu i la tau i mai au a mea o le pongi sa i se e oli, ina ia tau fia i la tau e o i le whaamasinonga, e le i whaasawina fo i le lalolangi tuai, na o noa le tā la i le ami o tonu, o lona to a valu lea, na whaaola ina ua au mai le lolo i le lalolangi whaale matau. O a ai fo i o so toma makomoro, wana taui atu i ai i le olo palaina, ina ua le lefu, ua tuu ma whailonga i e whaale matau i aso a muli. Na ia lawe i fo i a lota o le a mio tonu sa ti ngā i le a mio wha mata
i le amio wha amata itu, a e wha le taupulea. Awa o lea tangata amio tonu sa ti ngalo na loto wha maoni, a o nofo wha atasi ma i la tau ilona wa ayatu, ma wha alongo atu i lea aso, ma lea aso, i ala tau a amio wha le taupulea. Ma na ia lar tala podo le, o ia e pe teu wha upo iwa foi mai. Ua sila fia e lea tua, ua sila fia e lea lii, se mea e lave a i mai ai i e a mio atua, ai le whao songa, a e ta ofi i e a mio leanga, e o i le aso wha masino, ina ia wha salaina i la tau. Amen. O e mora winga whai upuna, wha mali tala a Peteru. Tu sola au vaenga ia sailunga, lana au mai e Peteru e vali me ele ata, o noa, wha atase i fo i malota. Fa mai na ave ese ina i le teimi o le wha masinonga. Fai mai lo la i o le tala Peteru i yata nei. Fai mai, ua sila fia ele lii, se mea e lave ai mai ai e a mio atua, ai le wha o songa, ai ta ofi i e a mio leanga e o i le aso wha masino, ina ia wha salaina i la tau. O la sa i, o e foi, o la sila fia ele atua, e ele mea lave ia mai ai la tātou. Amen. E lave o laina te loa le au ala e lave ia ai le Ekalesia ai mai le wha masinonga o le au a mio leanga i le lalulangi. O le me mua lava o te, o afoi, o te tau mawhai e afoi, e wha manino le lei a tātou. I to tonu o le tustusinga le tuspa ia. Ia wai, e lua ia mo meo wha masinonga le tonu o le tuspa ia. The judgment seat of Christ, o le nofoa wha masino ke riso, lai tā ua i to tono le lua koe ni to e lima, whai upu e se fulu, whai tau whai upu e iwa hanga i se fulu. Nei ai le nofoa wha masino ke riso. Ia malesi wha masinonga lai tua lai wha manino e lea, tu se wha alinga e lua se fulu. Nei tā ua i whai upu e lima, ma le fulu tasi se fulu lima, o le great white throne, judgment, ia po ole no foa sina, po le whaamasinonga ale no foa sina. E lua la no foa whaamasino lai tono tuspa ia. E lua fo i la whaamasinonga lai tono tuspa ia. Amen. Se i umala se teimi tātou tala noa li vaengana ai alan a vatu ia, just to whet your appetite for le teimi whaanga solo ai. Ono lo te lo asu sa, la amata lon tātou o e tata noa mau ili mamai mata upu, the end times, tātou tata noa ai foi. Ile nei foi vai tau ai mese lawa tātou va ai i me o tutupu. Amen. So, o le mea mua lava, o i nei o le aso lava lale nei, o le ala tātou tala noa i le mata upu o le Siitiaga i po le Rapture i le aso le nei o le mea mua lava. O le fesili. What is the Rapture? O le a le Siitiaga. Amen. Ia wa o te mua le nei o le ua fesili e nisia. O le Siitiaga, o le mea e tupu i tangata e tuuro latou whaatuatua ia Yesu ke riso, e tupu whaafua sei e pei o le sauaranga oi i le po. O le mea le na e tupu i le mea le o le Siitiaga, po le Rapture, o le i to tonu o le afoi, o le upu lea po o le upu Rapture, e mai le upu e peru o le hapatso, o le hapatso le upu le au mai ai, o lono winga, to carry off by force, pe ave e sea wha malosi, o le winga mua le na o le upu lea, o le avea e sea wha malosi. O lo tau mawhaile ti Apollo e, tau fia le Ekalesia i le lalo langi. Ia awane i ave e sea peitai. E ave e sea wha malosi i le teimi e wha ato i lalo i sa tani mana au uma o i le langi. I le mana o le upu a Yesu ke riso. Amen. O lo tau mawhaile ti Apollo tau fia tātou i awane i tātou la vea i wha apolonga ina i tātou. Ai, e mwhai ona ave e sea i tātou o le tātou, pe ave e sea wha mahalosi tātou, o le wingane na, o le upule na, o le Rapture le nei, to carry off by force, pe ave e sea wha mahalosi. O le isi winga o le upunga, o le hapatso, o le to claim oneself equally, o lo tātou ola i le alofa tūnoa, i le teimi nei, o le tātou te ola i le alofa tūnoa, i le teimi e umai, le teimi o le alofa tūnoa, o le asa ua Yesu e avatu lana mana mea le Ekalesia, e le aise pona ma se manumi na ia whaataua i lona toto pa ia, ma wha mamala tō wanga sala uma, ina ia whaatasi ma ia e whaavavau.
Lona winga o le la sau Yesu e toe a vatu. Ia pe toe a vatu la te no nofo fatasi. O leisi winga lona tolu le upu leo le hapatso le winga po le rapture le tatu talanoa ai. Snapped away speedily. Pe ave sea fa'afue se'i se teimi vavi. Ave e sea fa'afue se'i se teimi vavi. O le winga lea, o loo whaamatala mai ai le winga po le nā turu o le Siitiaga. I to tonu o le se kone, e ave sea whaamalosi ai le au whaatuatua Keriso. Amen. So pe e whaafue se'i na tupu le mea lea. O le si winga o le upu lea, to rescue from the dangers of destructions. Ia pe lavia ia mai i le ia fianga o se whaaleangaina. Pe o kau whasa moa tunga. Lavia ia mai ia fianga i le whaaleangaina. Ia po se mea la whaaleanga. Awa lavia ia mai oe. So o lesi la o na winga le na o le upu lea. So o le winga la, o lo o whaamautu wai le tantonunga o le AVC o le Ekalesia. Ai le i tutupu ia fo popua ngā tele. Amen. Ia lau tango e watu mo se whatu la ngana o mo meo events po o mea tutupu i le tusi e whaalinga. Ine e tau moa le ata le lau tamu whai e talanoa i le aso le nei. O le Siitiaga o le Ekalesia i le whatu la ngana i events tutupu. E le Siitiaga o le Ekalesia, le o le Ekalesia. Amen. O le tutupu la i o whainga tā po le tribulation i tutonu le fitu tau sanga. Le umatatu tanoi pe hao iai. Le whapupu. Umalola ia o le fitu tau sanga. Ona iai la ia o le saua Yesu le saua i whaamasino le lalolangi. Amen. Na e tā ua tutonu o le tusi e whaalinga e sefulu ma le iwa. E o tu whaalinga e lua sefulu. O naua, na e tā ua i le saua Yesu fo mai o lai o mai whaatasi ma le au pa ia. Amen. O tutonu lai na. O le tutu mai tangata na tā te whaitau fo tuspa ia na iai ia i la tau o e na toi tutu mai le sa whaapi mai tā tuspa ia na tipi e se o la tau hulu. Na tā ua tutonu o le tusi a fo ia whaalinga i luas fulu. O toi tutu mai la i la tau ia ngale e ori si i kianga mua mua. O le ala na fasi o tia tutonu o le fitu tau sanga. Fo mai tā la tuspa ia i le umo o le fitu tau sanga. O toi tutu mai ai la tau na. La tau ina feoti tono fitu la le teimi of sawanga. La tau ia la tau te le italia ina le mark of the beast ia po o le whailonga le manufe ai. Le na tipi e se o la tau ulu. O la tau la nane tau tutu mai pe a umar fitu sanga. I to tonu la o afu oina. Le fa mai tutu mai ai mano nofo tupu whaatasi mai Yesu mo le afe tau sanga i le lalolangi le nei. Ia le fa ino le millennium po le millenniuma. Le lau mai lono no whaatasi mai Yesu. I to tonu la ina, ai whai mai le tala tuspa ia, a oe o oti. Le to a tele o tangata ia mai to ia a tamu lava, kangaka ia le karia inga Yesu. Tu sala o tangata ia tutu mai le umo le afe tau sanga. Whai mai le tala tuspa ia, le la e umatatu tanoa, e tutu whaatasi mai mai au pa ia o le whenginga tuai. Amen. I lato tino e le palapea. Ona nofo tupu le mai Yesu i le afe tau sanga. I to tonu o le laulangi le nei. O le teimina, o lau lokale ki Apollo i le, lai lokale ki Apollo, lai mese. E ila le teimi, whamaina le tala le tuspa ia, o i la tou ie oti lava. Fato atu tū mai, pe uma le afe tau sanga. O le au vaenga la ngane koe kuma le afe tau sanga. Lea lai whaamasino ina i le white throne judgment. Le to tutu mai tangata uma lava na nai tutu mai na tangata uma lava la le na le na feoti fo ile le la to te inga Yesu ele kuku mai ngofo mai Yesu i tono la fetau sanga fatu atu mai ile umo le fetau sanga ona tutupu ai lola ina tupu ina alfa masinonga le to tatala melti Apollo mai failo alfa masinonga ia ona ne fa mai ai ile afi tongi ai se oli ma tongi ai oti ma se oli. Ia mai la to uma le fa mai lor fa masinonga na fa matala ina to tono le tu si fa alinga lo se fulu ma tu amanino le o fa masinona nga fa mai le tala uma ai tu si mai and the books were open the books plural o tele tu si fa lo le fa masinonga la vanga na ai for fa masinonga la fa Yesu le fa no ina the judgment seat of Christ. Amen. Fa masinonga la na te iskim ka kalongoi ale o vatua fa tulangana o events
po o mea nai tutupu le end times, ona e pei o inale tātou te e fau o tuai ia lo manatu, a o tala noa, e pei o lau e malama i le ora o le mea le tau tala noa tuai. Ole, e ono ia Siitiaga o lai tusia i tonu tuspaia pe ono Siitiaga lai ta o tonu tuspaia o le fa o Siitiaga ua umana tupu o le isi lua e le tupu o le la o ke me kupu ai. Amen. Ai fa Siitiaga lai ta o e ono Siitiaga lai tonu tuspaia Siitiaga mua te mo tonu e perus futasi fa upu e lima nai tala noa ai ina ua ave ese e noka Enoch ina ua ona pe o le upu lainge o le caught up ia po ole ave esea po ole sengia i le fa Samoa o le sengia esea po le ave esea o Siitiaga mua la na o maro e ngoka le na ave esea le te mo tonu o le e pero sultasi fa upo lima por que nese lima foi upo fa o le isi Siitiaga le tonu tuspa ia ino wa ave esea ia Elijah na te mo e tonu o le lua tupu lua foi upo mua ma foi upo sultas na tala noa ai i le ave esea o Elia o le Siitiaga lai tala no tuspa ia na te mo te tonu o tusia ngā ruenga i mua foi upo se fulu ma foi upo sultas le na i le au karila ia ina va ai o le au Siitiaga o Yesu ina ua va ai atu ia le au karila ia o lai ua halu Yesu rungo au le nga sa rula ngel fo mai karila ia mai fa pe ana alu o Yesu e to ia rifofo ia the same manner o le wala le na lu Yesu o le sila Siitiaga le na la nta o tonu tuspaia o le Siitiaga le tonu le fa nga ile upu le o le rapture po le caught up le sengia le tanu tuspaia le ta ua e tonu le lua ko ni tus fulu lua fo upu e lua ma fo anga ile fa le fo me tala polo no o i loa le tangata na halu ile langi tu tolu. Amen. O lai ave esea atu lau langi na alu i le langi tō tonu, le tala noa ele tu spaia. Ia male, Siitiaga loa la le tātou te whaatali iai, o Siitiaga le Ekalesia te mo e tu tonu le mua te saloni e whai upasu fitu. Ia male Siitiaga ale au tatu witness, le tanu atu se whaalinga, o le moli mau e to o lua fo ia, tatu witness, le feoti ono toi tutu mai la ia, le Siitiaga la au vaenga nga, na ta u tonu le Revelations futasi fo upas fulma lua. Amen. Le tau avatu as fa vaele ngi wai umalo faingo fie ngalo tatu mtaupu. Pe malama. So e lua la vaenga taua. Pero fa atu la focus lava tatu tala noanga ile nei so. Ile Siitiaga o le Ekalesia. La via ia ana e tau mo male ata le tala no tuai. E lua vaenga taua ile tala fa solo picture le lalolangi. Ile tala fa solo picture le lalolangi e lua vaenga taua o le sau mua Yesu. Ma le toi saulona lua o Yesu. E pei o vaenga i e ao i a tātou, na whaataua le taimile nei, le afio mua mai o Yesu, ona olona maliu mua mai, e whaaola le lalolangi. Amen, e maliu mua Yesu, na sau e whaaola le lalolangi. E whaapea fo ilona maliu whaalua mai. E le te tau ona tātou tau whaatau whaaina a ia ave i ai le whaataua, e pei ona tātou ave ilona maliu mua mai. Tāua yo le ave o le tātou whaamua po le tātou whaataua, i le toi sau o Yesu. Amen. I upo le perfecta i le whenga tuai, i le whanau mai o Yesu, po o perfectanga i le whenga tuai. O lo o whaapea ona tāua ai, e whaavalu, ona tala noa i le toi, a fio whaalua mai o Yesu. Tu sa lai tala noa toi whanau mai o Yesu, i tutua whenga tuai, e whaavalu ona tāua ai, lai tala noa ia le toi sau whaalua o Yesu, ai o le telo taimi, o lai tala noa i le sau mua. No winga, tāua fo le sau lona tolu. Ile la fo le sau lona lua o Yesu, i le sau lona kolo o Yesu, tāua fo le sau lona lua o Yesu, le tātou te whaatali ai. So mai tu tonu o le lua se lau ono se furu mata upo le whenga inga fau, tolu se lau se furu valu a fionga e whaatatau i le sau whaalua o Yesu. Ese le tele, So o tali tonu, ele tali tonu ka to tele o lau su o le tuspa i e mta upo e whaatatau i perfetanga. E lua vaenga o le toe sau whaalua o Yesu, ia pe lua ia
ia vaenga o lona toe sau whaalua, le la tatou wo matu, le vaenga mua. O le afio mai lungo au. Amen. O le vaenga o lona sau mua, o le afio mai lungo au, e fitai ia i male ekalesia, e tupu i le amatanga o le fitu tausanga, o puapua ngā tsele. Tu sa o le sau mua Yesu, le sau lungo au, e tupu i le fitu, i luma o le fitu tausanga, o puapua ngā tsele, o le aho o mai le lalolangi. So, o puapua ngā tsele nei, ele i o mai le lalolangi, ele i tupu mua, kusa o puapua ngā ia, ele i fea ngai ma lalolangi i mua, puapua ngā lea, ngā e whai tau nei tutono tusi a whaalinga i me tutupu ai, i o stemi tātou wole tatala, ai, o ina, o lo o whaapeona tatala mai ai, ia mea le aho o lalolangi, ele i tutupu mua lalolangi i puapua ngā whaapea, so, o le Siitiaga po le se ngia e sea, o le awala whaaola le atua i lana Ekalesia, o le afio mai e Yesu i lungo au, e whetai ia i ma le Ekalesia. O le ana i whetalai e i le Ekalesia i afoi. La tatou o mua la i. La matara tatou tusi, pai tau tatou o tusi a whaalinga. Amen. La tau mawhai e whaasilou le tatou mataupu. Ina ia mawhai o na malama le leili tatou ono le whatu a whaatala noa ina e leo ni mataupu fui le kakalango so o ai ono la le whatu a whaatala noa pe tatou tanoa e aona whai mahali le na tala noa Yesu i le il foi upule le Ekalesia i o i file tele whaia Theodophia ia a whaasa moa na whaasa moa o file tele whaia foi mai wa e tausia le upu a lou ono sai o lea fo'i o te tausi ai i a te oi le tu waso e tofo ina ai. A o mai le lalolangi uma, e tofo ai i e ono nofo i le lalolangi. Amen. O e toi tango e afu analyze fo'i upu mai. O e tausia le upu a loo ono sai, o lea fo'i o te tausia ai i a te oi i le tu waso e tofo ina ai. Fo mai o te tausia te oi i le tu waso. Te mai fa peritania au mai le winga ono le tu waso se tatou fa nga ina fo mai le wait. Amen. So hallelujah. Hallelujah. Fo mai o le tu waso for my lay now for Fabertaniano, because you have kept my command to preserve, I also will keep you from the hour of trial. From the hour of trial. Tusa ole o le la tango e fatu se fata inga e fa matala to ele mele la no fatu e mo fa Beritania e pei ole mele ta o me tonu I foi mai o e tausia le upu lo ono sai o le foi o te ia te o ile tu o te lave ia o te tausia ia te o ile tu waso e tofo ina ai e lave ina mai le aso le tu se lave ia mai le aso po le tu waso le taimi lo no winga e a foi no le mea e la via ia oi ai le io o mai le aso o le winga le na o le o le mea le nei save you keep you from the hour of trial lo no winga e tupu ai le io o mai le tu la e la via ia mai oi mai le tu waso po le tu la e le tutusa mai male ia pe ana fa pe mai foi upu e la via ia oi I taimi o tofo ina pe la via ia oi le taimi no tofo ina lono inga e tupu I le taimi la tofo ina oi pe te tono tofonga la foi mai e la via ia mai oi mai le aso po le tu waso ai le io o yai o na light e afo e fa matala ina tonu I po le au ili ina le foi upu le o I foi la le tato te lo ai o le vaenga le o le vaenga mua lea o le saua Yesu o le vaenga lua o le toi a fio fa lua mai o Yesu o le vaenga lua o le saua Yesu e tupu I le mahe o le fitu tausanga wone e mixa pinga le vaenga lu tano toi o le Rapture po o le Siitiaga o le Ekalesia e tupu I le ama I le ave sea leo le Ekalesia le amatanga o le vaenga lua o le toe saua Yesu
Nai ta ua tono tu spa ia, second coming. Le sau ina ua uma le fitu tausanga. Upupua ngā tele. O loo whaamatala ina au ili to tono le whaalinga se fuluma le iwa. Tango e whai tau a o ki mika karango e lau e mahamlama. Nai whaamatala aila le sau whaalua nao Yesu. So, ile ata o le vaenga lua lea, o loo fio whaalua mai a Yesu i to tonu ina. So, o loo whaamatala ina fo i po o loo whaamatala ina future events initial au perfetta i tuar whengenga tuai. O le sau whaalua la leo Yesu, le tala noa i Sakaria. Te ora tu se Sakaria. Tono Sakaria se fulma le wha. Foi upu mua. Foi mai. O le sau ngala leo Yesu, le sau whaalua la. O Yesu le sau ina ua uma le fitu tausanga. Peo no whai atu. O le sau whaalua Yesu e lua vaenga. O le vaenga mua o le Siitiaga po le Ekalesia o le Ekalesia. Le umatato atu e vatu mau. O le vaenga lona lua o lona sau lea. O le sau ina ua uma le fitu tausanga. Le sau loa le toi tutu mai ai e la to ina feoti ma e se o la to ulu ma le no no tupo lo mo le afi tausanga. O le vaenga lona lua la le na. Tono le tusi le o le saunga la le Yesu le tala no Sakaria foi mai fauta. O le ao o mai le aso Jehova e tu faina ai to tonu ya te oe o lo oa o le avetea. A wa o te faa poto ina nu uma e tau ma Jerusalema e a le ai e vetea fo i fale ma fetoso ina fafine e tai whaatanga tau ina le tasi vaenga o le ai a o e to toyo le nuu e le whaatea e se ina i la tau i le ai o na fio atu lea o Jehova e tau maia nuu pei o le aso na tau ai o ia i le aso o le taua. E tu ona a ao i le aso i lunga o le maunga o olive, o loo whea ngai ma Jerusalema i ngai, e vai lua ina foi i Jerusalema i sasae. E vai lua ina foi le maunga o olive i totonu i sasae, ma se sifo o le vanu te le lava, e te a atu le tasi i tu o le maunga i le tu i matu, ma le tasi ona i tu i le tu i tonga. O ila, o le tala noi le sau o Yesu ina ua uma ia lea. Ina ua uma ia lea foi. Ia le fitu tausanga. O le eva vai le lua lea. O le isi, na taa ua foi ele tusi tala o le whenga inga foi ia yuta lo na mataa upu ia tasi. Fai upu sfuru whama, sfuru lima. Na ia quotinga mai ai e noka, fai mai. Le prophecy po le valo anga e noka, fai mai. Na valo ia foi la tau e noka, o le toa fitu lea talu mai a atamu, ua whaapeane, whaauta, e a fio mai lea li mo na aupa ia e mano, e wha masino ai i tangata uma, ma wha salaina ai e ua mio wha le matau uma lava, o ia i la tou. O no ala tou ngā ruenga wha le matau. Uma, ua la tou whaia ma le wha le matau, o no ala tou upu wha tau tala foi na whaia te ia e tangata ngasala ua wha le matau. O le tala noa i le sau wha lua lau Yesu ino uma le fitu tau sanga. So, o e tau whaia e afo, tau whai whamatala atu ia e vaenga ia i le whamatala ina e lau su al tuspa, ia le ese sengo va afo, o le va ai mai a le perfetta whenginga tuai, ai ese mai fo i lai le va ai a le whenginga fau. E le i maua uma, o te iloa le la whaetula o tala lea ngofurore si wa ke i le sia, e fōlinga mai i le aus, whamatala ina le au su al tuspa, ia fo mai, e fōlinga mai e le i maua le tusitala o le whenginga tuai, le atoanga o le sau whaalua o Yesu, pe le i vaeina le la tu te le o iloa le vaenga o le sau o Yesu, le sau mua, ma le sau lona lua. O se, lau kahe vakse whakaika inga, te mila le songa ma driver ma mato ainga le loe welen kongi, e mati atu mato ainga le loe welen kongi, o vai koe, ma vai koe, le maunga, maunga le kumai, e lua tumtumu maunga lau kei loa aku, pe ele si maunga lai luma mai, ma le maunga lai ku aku, I la uva ai mamao fo ilele. Pe ai va ai mamao. E o fo ya o ai mamao lo vai. Ai va ai umai maunga ngai lua. Tu sai e folinga e kasi le maunga. Ai lua ona tumtumu. Pe e kasi le maunga. Ai lua kumukumu
ai te le o iloa atu, e iei le vao maunga na e lua. Inga ua ka amilo kuna ka vale la alu o na wala. Fua uloa hai, sole, e le maunga e piko mai luma, a ele si maunga lai ku aku, alva ai mamao. Sole, e pe ia kasi le maunga fu ile, ai lua kumu lai ke iloa aku. E pe fa pe na la le va ai me, se aka lo ke valia kunga. Pe fa pe na le va ai me le perfecta li fenginga tu wai le mata upu lea. Pe de la to va ai mamao mai, na la to iloa mai e tasi le maunga. Ai pe e lua ona tumtumu. E pe e whapena le la tova ai mai fo le pe e kasi ale maunga le la tova ai. O lea lau te, o lea te tamu whai whaamanino atu, ina ua saule, o te loa ono na ua e ke iro whai aku e le imangingo le Kako ua mua kua isi e mai mua le kala lea Peteru. Mua Peteru ora mta upo se fulu. Mta upo mua. Foi upo se fulu. Ina ia Whameritala Peteru, o le ola tanga lea na tau sa ili i ai ma tau su e i ai o perofeta o e na valo ia lea lofa tūnoa e o ia te o tau. Foi mai o me mata upu le pero mata upu valo anga. Foi mai na tau sa ili ma tau su e i ai tangata nei. Tu sana ave ele perofetanga. Na lato te lei loa, lato te lei malama i foi. O le tele i o perfetanga, na ave tangata i nei tua whenga tuai, na lato perfeta ai lato te lei malama po le ale winga. Le ala na whamele tala Peter, fo mai, o le ola tanga lea na tau sa ili i ai, ma tau su e i ai, o perfeta, o e na valo ia mai le alofa tūnoa, e o ia te o tau. Tu se peo mea tātou, so i le, awang i whake ia o inga o whaiaku ele i manino le va ai mai lau perfeta lei. O la whanga kau va ai mai lau perfeta. I le whenga inga foula, le ala na au mai loa, peo i loa la le no mai loa, peo i loa wha manino ai loa, ina ua o mai luma le whenga i la fo, i le whenga fo, o le ua va vai ai loa, maunga nei e loa, i le va ai ale au apostolo, e fo linga i le va ai ale au, ale perfetto le whenga tuai, tu sa na la tau va ai, i le a fio mai o le atua, ma au mai le au pa ia, tu sa tu singa al finga tuai na va ai le fio mai o Yesu fa atasi ma le au pa ia ai na feo lato pele i va ai le finga tuai ia pele i manino mai fo i le finga tuai le fio mai o Yesu mo le au pa ia o va ai me le senga o lana lato va ai le fio mai o Yesu fa atasi ma le au pa ia ai lato tele i va aia le fio mai o Yesu mo le au pa ia. Le la tato o tato talno ai. So, e tele ni whamatalanga e se la uskola i le afo. I le whamatala ina o le sau whaalu o Yesu. O po lato whauinga ina. O le rapture. Po le Siitiaga. It's a movement from earth to heaven. O le Siitiaga e pei o se o ese atu i le lalo langi e o anga i le langi. Amen. O le second coming is the movement from heaven to earth. O le sau po le o mai le langi o mai le lalo langi. O lona ese esenga le na. O le autua le neimata upo le Siitiaga le laka ko lefu kaka ko kakumaka upu. O le Siitiaga o le au pa ia. Ai no tom fai fa mo mor fa vai fa manino le ese esenga o vaenga i e lua. E va i tau sanga i fitu. O le Siitiaga o le Ekalesia ma le tue sau o Yesu. Po ole the rapture and the second coming of Jesus. So e ui ala ina manino leva ai e afo e le manino leva ai mamau me perfetto le whenga tuai ina mata upu lea ai na wha manino le whenga fau e tonu la mata upu o lo wha peonau ili mai eile le mata upu lo Siitiaga tango e wha mau lalo ale umata tu tano ai o le whetalai ngā Yesu i tu tonu le Ioane se furu ma le wha whai upu mua nga i se furu tonu lai tala noa i lea i le rapture por Siitiaga o le tusia Paulo le Ekalesia le mua Korinito foi upu sfulu lima mta upu sfulu lima foi upu lima sfulu ana lima fitu nai tala noa i nai le rapture ia por Siitiaga ia ma le tusia le mua Tesalonia e fa sfulu tolu ana i le sefulu ma le valu so mai mata upu nei e tolu o le tusia Paulo ia Tesalonia o loo au mai ai se ata au tu o Siitiaga po le sengia o le Ekalesia pe o i le au mai mo ti te o sai ta ola amen
ole to na mua te Salonia to a mata mai na tatou mata upu mua te Salonia lo na mata upu fa o ila le tala no i Paulo te mana te o te whaalongo lei le tau le Siitiaga leo le Ekalesia o le tala no i le Siitiaga o le Ekalesia whamai o te loto ina ia o tau i loa le au soe i le mata upu ye o momoe ina ne i o tau whaano noa pei o isi e le aiso la tau whaamoe moe a wā a whaita tau te tali tonu ua maliu Yesu ma toi tu mai ye toi tu mai e whaapea foi ona au mai e le atua whaatasi maia o e momoe ona o Yesu. Ma tau te whai atu foi le nei mea i a te outou i le awhionga le alii o i tātou o e ola matotoe pe awhio mai le alii tātou te le mua i e o momoe. A wā e awhio ifo mai le langi e awhio ifo mai le langi le alii lava, ma le alanga ma le leo le angelu sili, ma le pua le atua, e mua foi ona toi tutu mai o e ua oti o ia ke riso. Ona whaafua sei lea ona ave e sea, hae o i tātou o e ola, ona whaafua sei lea ona ave e sea, hae i tātou o e ola, matotoe, whaatasi ma i lātou iao, ina ia whetai iai ma lea lii le vāni monimo, ona tātou whaatasi pea lava lea ma lea lii, o le nei ia o tau fe wha ma whana ai i nei upu. Amen. Hallelujah. So, o le tātou tusila na peo ila, le tala no mai ei Paulo. Ai, a tātou tele i o e te tala ina, le nei mata upu te mana oe, e whailoa atu, le mata upu Siitiaga po o le, po te mana oe, o e whailoa te utoni mea moni e tutonu le tusilea. O se whaalinga lea, le tusilea Paulo ia te Salonia, o se whaalinga fau, whato a maua mai e Paulo mai le li. E le ilo mo e Paulo, le fato ai lo e Paulo. I to tono le tusia Paulo ya Korinito, na ia ta ua ai le mea lilo, na ia ta ua ai le si tatu reference le tatu tanoi, to tono le mo Korinito es fulu lima fo upo lima tasi fo mai fa auta mai, o te ta atu ya te o tou le mea lilo. O la ta no Paulo le Siitiaga, aina tala no i le mea lilo, e le o iloa, o le mea le i faalia. Ai o le tala noa la Paulo, po le mata upu la Paulo ia te Salonia, o se faalinga fau fato a mau e Paulo mai a keriso, o le fato a iloa lea ele apostolo le mea lilo, le fato a ilo, le la fato a fa ilo ia i foi, ile Ekalesia i te Salonia wana te le ilo mua, so Paulo, o mea uma lava, peo lena, fai tau le fai upu sulima, le tātou whai tau whai ma whamatala Paulo. Le o i le tā ua i Paulo le mea na ia maua mai e le whaalinga fau le whamai. Na ma tau te whai atu fo i le nei mea i a te outou i le awhionga le ali. Na au mai sa o a mai le atua. Whamai. Therefore, comfort, le ole. Amen. Yeah, for this we say to you by the word of the Lord. For mai le upu le atua po le fionga le li o i lena le ta ua e Paulo o le whaalinga fau lena ia maua. Na ia maua sa o mai ai le li, na au mai sa o lava mai le atua. So o le tali la a Paulo, le la tam fai Paulo e tali ia nisi o fesili. O nisi o fesili. Ona ile amatanga o te alu sika kile tusilea te Salonia. Na iei Paulo masila i te Salonia peitai. O le saua aina o Paulo masila i tutonu o i le nuule o i foi. I tutonu i afo i te Salonia. O i le nala ilona sola mo na iwa yaso. Alala i tangata faula u whanau fawina. O tangata lalna o le alia e maile fesili lea. O le fia malama. Ona pengo akula vaianga ia whaila ko maka upa kalangoa. I penga kalangoa si kianga. Aile i umana lai wa tele fesili lai tupu ai. O nisi la nao fesili. Le lai tamo whai Paulo e to e tali i. Le lola na mau e Paulo le whaalinga mai le li. Le lola e tali i Paulo i. Po le lai ma o le tasi la nao fesili le o lo ta ua i. Le lai whaamatala ina i lo i la na tali. Au te mana o whaatau o le a whaalau e tele ina le malama le tātou e ala le tātou mata upu pe atu whaatasi la le malama mai le mua te Salonia whai upu mata upu wha whai upu
fulu tolu anga fulu valu ia ole tusi a Ioane su fa na tano Yesu ia fa tasi fo i mal momoko ni to su lima fo po lima fulu na lima fitu le lai tam fai na ia fa nga solo mo atu la ia ma wa tu tatu malama ai te mana o fa ilomo mo ya te o Rapture is a signless event ia po ole Siitiaga ele ai sona fa ilonga e a pe ai se sign fo ile le teilo ai le mele ta Siitiaga se uma tatu tanu ai ole i te tonu ole mata yo luas fulu fa ma le luas fu malima o lai ai fa ilonga na e tala no i matangi o fa me o na e tala no o fa ilonga le na ole ele o tala no i fa ilonga o le Siitiaga o lai tala no i fa ilonga ole unga o taimi o le afo o sau fa alu o Yesu ino uma le fitu sanga so e malama le leile apostolo polo mta upu nei pe ona tala noa i le tusia tito lena aveila na tala noa i le tusia tito tatu o le tusia tito e maile le tala polo lena ia tito o lona mta upu e lua fa upu sfuma toru lena aveile fa ino le apopo ia polo i fa mai fa Britania looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Ai pese fa mafan fananga polo le avei ono ole afoi. Ole Siitiaga po le saule Yesu le saulungo ao. Olona saunga le nai le loa le taimi e fa ngo ina e polo e sau e pe ole sau ole ale ngoi. Ole Rapture foi. It's a surprise event. E ele o te loa lau te a o ngai lau te ile anga tuspa ia I think 2011 lua sutas lena te open to fa alongo ringu spepar ka malo fo ile o the radio evangelist o hero Albert camping lena ona predicting le umo le langi laso sutas yo me lua fes futas ai sa tango fo predict le umo langi sa o Yesu iva fa ia por sau Yesu e vatu le Ekalesia na no predicting le kasi iva fa mo predicting la solusu kasi o me lua fe su kasi ina wale tupu le lua ile asonga kanga lor kama loko e ku unu mai luma la solusu kasi o kuso o ila fo la solusu kasi o ke topa fo me uma ila to sa lua su kasi pe afe o ko manku pe ko fai ka ngus pepa ma le kama lo nga lenga le lana uma le uma so i fusta ma lo nga lenga nga sala mo i lumo le atua mo fa i loa i lumo le atua mo ka kong kala Yesu le ka ua kong le mateo e lusu fa fe upo tolu wono fo mai o le aso ma le tu aso e le iloa se tasi e le iloa lava e angelu le langi wana o lo tama lava so se isi lava e te fa longo ia o ta ua le aso sa wa Yesu po se si perfecta e kan fai ke alo ese mai ai e kan fai ke ste o me o te fa longo ia ma ona e le isi na te iloa e o lava i angelo le langi le isi na te iloa le aso le li so ole ta ua o le ilo le tu aso e sa wa Yesu e fa malosia ai tatou e tapena masauni i taimi uma. Amen. O le sau fa alua po le saula Yesu po le Siitiaga e fa malosia po le sau fa fu se yo Yesu e fa malosia i tatou ta pena i te miuma. Amen. Ta pena tatou te miuma so o le Siitiaga o le si i tu o le Siitiaga te tauna e loa. O le Siitiaga e tupu fa fu se ia. Tupu fa fu se ina fa mafa le apostolo Paulo le tupu fa fu se o le Siitiaga e pe o le emo le mata. O keilo ya kako I ke mingi ngi la langi kako ya I masuinga wa kele lava kako upu fo I fa makala ai no split of a second ya po le emo le willa e pe fa pena fo lele ya ongol ke minan kusis ko ingo Paulo le mengo fa makalanga e pe le emo le maka ya emo ngana lo maka emo fo le lo maka emo mo maka lua wa ke lo ke mina emo maka kasi fa emo mo maka lua ya vai le ya fa pena la le meta or Siitiaga fa marita la Paulo ko wo it foi uper tu spaia e tono le mo korinito o lona mata upus fulu lima foi uper lima lua le citato tu sila fa marita la Paulo I
e whaafua se lava o le emo le mata pe ailia le pu whauma a wailia lava e toi tutu mai ai e ua oti ma le ola pea e li ua foi i tātou. O le tala noa la le a paulo i foi mai e pei o le emo le mata. Ia o le pu foi ngā ka ua mai foi mai e le kei me ili ai le pu whaiu. A tono le au mai e paulo le meo le upu lea i le whaatustu saina i le i Roma, fita Roma. Fita Roma e tolu ala tō pu e hili. O le pu mua, o le pu e whafangu e le au kau. Po le ale mea le au kau lai whai. E i le pu mua. O le keimi ngā e ka penga i po le ale si. O le taimi e le pu lona lua. O le keimi ngā e o mai e vatu le whaato nunga i le lato mea e whai. Le instruction. O le pu lona tolu. O le pu le nā e o e whai le assignments pe o ese i loa. Mai le mea le nofu anga le nei e whai. E pe o ina le au mai fu e paulo le ata le o le pu whauma. Ia, i le taito nunga nā o le au su o le tuspa ia. E pe o ina le mafu aina whai le tala lea. O le pu whauma. E pe au mai na e whamela e pe o le emo le mata. E pe o le emo le mata na li ua kako kingo lona winga. O le taimi lea. E kuponi mea fo lele e whakalofa aku kanga kai liskanga kai whakalofa i le ea. Kama voi lele lai no porque minga la al polo le si kaka voi la sa ungi la kapia le super 18 e la kule al polo e ngimo pe a foi ska ka fa ola inga voi lele ku so ke minga se ngia fa fo se ia le lo tangata e pola fo ia kala ngor telefon e ke ia ko lo ko la kala ngole o to inga ata na le me tupu te ia wa ma foi o se ngia e se a ele lo le taimi o le ala tauma, ele i lore taimi. O le Rapture foi tono tuspa ia. Is a selective event. O le Siitiaga, ele o tangata uma e fili tangata e o le Siitiaga. Ia pe mai ngala le ke fia mai mata upue e tolu o lo tala no le Siitiaga. O lo o fa manino mai ai. E na o tangata tali tonu po o e fa atua uma ia Yesu ke riso male atua. E o ilea, e fili ina pe o ile Siitiaga. So ile feta lainga a Ioane, tu olai, au mai lola la ata leo te mana o e whai loa atu. Pia no whai atu, ole Siitiaga, e fili, ele o tangata umai o ai, e selectively. E ele fili, e tu ai ngā tangata e o ai. Amen. Te ata tu e vai, po ai la kanga. Amen. Tato o ile Ioanes fulmal wha, Ioane no tau pos fu marfa. Tatou fai tau. I le whetara ngā Yesu. Le tala no Yesu i le Siitiaga. Whai mai. Aua le atu vale o tau loto. Ia o tau whaatua i le atua. Ia whaatua mai fo i a tau. Amen. O le tangata tali tonu la le tau i. Ina ua umana tau i Yesu fai upu lea. Ona tala no lola i o Yesu i le mafu anga e ala. I ona taha ua le whaatua i le atua. Ma le whaatua i a te ia. Whamela ia. E tele mea na nofo ai le maoto o lo utama. Ana le ai. Po ua o whai atu i a te outou. O te alu e sauni se mea na nofo ai outou. Whai foi o te alu ma sauni se mea na nofo ai outou. O te toe sau. O te talia foi outou ia whaatasi mahau. Ina ia iai outou i le mea o te iaia. Okay? O to tonu i, pe o whai atu, o le tala no, e le o tangata umala lae o i le. I to tonu o le mata. This is a family, for affairs. O le tala no i mata upu tau le ainga. Le ainga o ke riso. Tangata wa whaatua i le atua ma Yesu ke riso, le ta ua tuspa i la tau, o tuuro la tau whaatua ngai. O tangata la le na o le alu Yesu e whaile whale mo la tau po, pe alu e whaile no whanga mo la tau. Le la tan no mai, o te sau e to e watu o tau, o ai la sau e watu, tangata whaatua i a Yesu. O e tau mo mene ata lei nei, e le o tangata lo lotu. Ke ue whape o ngai ke loku. O nga e alu ne, no, a e lotu e le whatutua ia Yesu, e te le alu le Siitiaga. Ia, o itu a inga tangata lea, po le tangata lea, o le tano ye lea, le tano ye, le whamatala Yesu,
o la tu vale o to loto io to fa tu ile tua fa tu foi tama to le tan no tanga fa tu o tangata la ia e o ile il Siitiaga so e tele me no foi ina mo to lon tama le tan no Yesu o fu mele o te sau o te talia foi o to ia fa atasi mau ina ia yai o to ile mea o te yai amen so o te to sau o fetaringa le su fu mai mata su o te ole toi sau leo o Yesu. O lo tala no le Siitiaga, o lo tala no le mata upu e fata tau le ainga o Keriso, po le mata upu tau le ainga. So, ai fa mautu e Paulo le manatu lea, mai le filifilia po la tau lava po o tangata ye ave ile ile mata upu lea. Le tano i Paulo ilana tusi lea, i tutonu le mua koe nito e fo esfuru lima. Fa mautu ina ile aone ngalo ya te o ile foi pu mua le tusilia na fa matala Paulo le au soe the brethren i to ton war tu singa fenga inga fo o tangata ile au soe o lai tala noi tangata tali tonu the brethren po le au so po tangata Kerisiano no winga o le tusilia lai ave tangata Kerisiano ono ola ir foi upu lima se fulu foi mai la ir tala Paulo fa mai le au soe o la upule nei e le mawhaia ona avea o le malo le atua matofi o ila atou ua iai tino a ano matoto e le fai fo i le ola pe le ola pe a matofi o le i uvali o la e tala noa Paulo i tangata ta don la fa matala po le au soe o la e tala noa i tangata Kerisiano o la ua fa solo me lo tala Paulo le tano i Paulo i Siitiaga ia male toi li ua o tātou tino, i le tino e le palapea. So, ma ero kama whai kau umar kusi wala ukako ia i mwha mamlama lo, tusi le mai le au soe, o la upule nei, e le mawhai ona vea o le malo le atua, ma tofi o i lātou ua iai tino, ano matoto, e le whai fo i le ola pea, ma tofi o le hiu vale. Wha auta mai, o te tau atu ia te o tou le mea lilo, e le momoe i tātou uma, ai li ua i tātou uma, e whaafu e sei lava, o le emo le mata, pe ai lia le pū wha uma, a wai lia lava, e toi tutu mai ai e ua oti ma le ola pea, e li ua fo i tātou. A wā e tatau ona ofu o le nei tino i uvale i le tino o la pea, ia ofu fo i le nei tino oti i le tino leo ti lava. Pe a ofu fo ile nei tino i uvale i le tino o la pea, a ofu fo ile nei tino oti i le tino leo ti lava, o na tau nuu ai leo le upu ua tūsia, ua faa umatia le oti i le manu malo. Le oti e, o fea o iai lo toi, le tuunga maue, o fea o iai lo manu malo. Amen. O ila, o le tala no i le auso, ia po o tangata tali tonu. O na ave rola i o le tala Paulo i le fai tau atu fai upu ima fitu lima ono fai mai o le tui o le oti o le angasala lea o le malosi foi o le angasala o le tu la fono lea ai faafetai le atua o le na te fo ina mai le manu malo ia te i tātou talu le tātou a lii o Yesu Keriso manu malo i le oti po te tu mai ono o Keriso fai mai la ir fai upu sifuru malvalu fai mai, o le nei, o uso e pele, ia o tau tu mau malele whaanga e tia, ia alu lo o tau wha malo si le ngā luenga lea li i malele au noa, ina ua o tau i loa, e le se mea wha lea o ngalo o tau ti ngā i lea li i. Amen. O lai fai mai Paulo, o iei le wha moe ngore toi li ua leo tātou tino, e tupu wha, e tupu wha fuasei. So ina ua tatala e Paulo, mo le taimi mua le nei whaalinga ia te Salonia. O le tolu vahenga i ta ue polo i me mua whai mua le auso. Whai upas furma le wha. Those who believe in Christ. Whai upas furma le wha. Whai upas furma le wha. Amen. Te ola koe wak mua ni whai upus fulfa. Whai mai, a whai foi ua le toi whaatuina mai ke riso, po ua whaalea o ngā ina i mātou
la mātou tālai ua whaaleo ngā ina foi lo o tau whaatua lai tala no I tangata tonu I le whai upulo I sifurma leono a wā a whai e le toi tutu mai e ua oti po ua le toi whaatuina ma ke riso lai tala no I tangata tonu toi whaatuina mai so dead in Christ I think mana e tau moa mai le whaaperetania ia le winga le whai upu for if the dead do not rise, then Christ is not risen. Ile ola tala noa ya ti la to ia len tala la fo mari liu ya ke riso pefeoti ya ke riso I to tonu la o le whenga inga fo o le upu lea o la e wha matala ino la to uma po tangata wha tua I ngana le whenga inga fo e wha ingo ina lo la to feoti o le momoe o la e momoe pe o ana pole na e moe ai tu sana na mo ini lo mata e moi e pe fa pe na le wingo le oti o tangata afoi o tangata le a Cristiano tangata talia Yesu tu se moi ai ala ifo wow fa pe na la le oti o tangata Cristiano fa ingo ino o la e moi tu sa a o le ngira ngai moi a fe ki mam lama le wingo foi upu malo walu e ke moi malama ka ya ku sa e te le oti e la e te alu te moi a la e te tali tonu e malama ka ya ko ya la mai pe o nga po nga wala nga po e pe nga o moi a la te fa moi malama ngi ka ya wala mai ona fai dola I ole fa pe na fu la o Cristiano o lo woti e te le oti o la e te moi tu se te alu tunga mau a la ke moi ka ilo pole because I le olanga I ole fiu e whakalika usanga ke rola moi pe o la moi le po ke ala I ka ya it's like a split of a second fo le Yep, ta ilo pula te me tupu ai pe fa pe na ia fo lingo le o tu langa la le o le tum fai lava e vali atu ia le atole mta upule o te fia tu atu ai se fesidi taua yo tatu taimi o si taua le fia tu atu ia te o yo o tafa nei taimi o etalia Yesu e ve mari mfa ola ilo soifua ona I to tonu o passage ese umai tonu tu se Ioane tu se Tesalonia ma tu si lea o tangata lai o I le Siitiaga po selective o tangata le ainga o le atua tangata ua whaatua I le atua tangata ua talia Yesu e vea mali mfa ola o le isi fesiri ai alo ainga ai alo to o lua malau whanau o lo o talia la to Yesu ona o le taimi lea e tala noa tu spa ia foi mai e pei o lea e pei o le saura ngoi e tupu whaafu e sei e se ngia ai la tatou e tā ua te le lalo le whaolatanga ma lo talia o Yesu ona e tā ua foi lo tā pena I te miuma ona e te ia le te mi tupu ele mele so ole te fia so atu I o taftafa foi lele ina ia ma fai ona tu mai lo loto amen talia ai Yesu e vea mali im faola ia wa le o mono fa marino ina tu o mta upo Siitiaga o mta upo le me na o tangata o talia Yesu mali im faola e la vea ia mai ila to mai I te mio popuanga amen a fai wa e fia talia Yesu e a vea mali im faola I lo soifua e ala le vaenga no tatano to nei mo tam fai fa marino atu o tam fai vali atu fa vai o tatum ta upu wale la tatu tano ai te lo sio sala sa au se fa vai mo tu mo tatum o le toi sa o Yesu e ono tupu te mine ile te fa longo mai ai e ono tupu taiao ia po le lima kausanga ia po le fu kausanga le lava te mi tupu ai o le mea tau fa mai o le eleation na taimi it's a signless event e tupu fa fu sei le ua fa fu sei o tatou tino amen e avea I tatou matangata ua le tino ele pala amen o le fesidi o le lavia ia e seala le na o le Ekalesia pe ave e sea I tatou I teimi o popuanga teilo ka ke ngau ka ke alu nga kaimi tatou nau ma pulu nau ia e alu le teimi na ia o ai lo ainga halu lo to halu lo fana o e malau fana amen yo o ma teimi na Siitiaga ile il teimi mua ai le amata teimi popuanga o eva ai le melo tupu lo langa teimi nei ile ko fo ise le
Amen. Na fu le matona tu fa tasi la langi le one way ora le au ta tu watu. Le fu wa mata fu na fa sau fa ilonga ma mele nei so it's so close. O le uta tu la talata yai. O le tupu. Amen. O te le o tau fa fefe la ai o na no ta inga. Ia alu le vavaenga mua por Siitiaga le Ekalesia mua. Au le ela vei le vaenga ia le vei le fa tamala. Ia ona le mo wala ia le vaenga lona lua. Ia ona fa to to e saulo Yesu lau to tu mai o ipupuanga manga ni tato o le vaenga mua. Amen. Ta faite fieta lia Yesu e vea mali im fa o le ilo soifua. O le tau tinonga i lumo le atua e te talia ai o ia. Ma au na ia te au nei e talia ino no se stulanga. Ia e talia ona te fialu sa o ai te afoi. E te au na ia Yesu. Ma e talia o ia e fai mali i mau fa aola. E se mena langi. Fa nau mai o le pongsa. Sau le malama. Sau le meo la ia Yesu. Amen. Tatou talo. La ta ia tatou le talo fa o tanga fe we fita lia Yesu e vea mali in fa aola i no soifua. Fa te tai mai upo te talo nei. Le tuar matou tama. O whaalongo i lau upu, o oiloa, o i whai to alo to e fio mai, na e whetalai, e te le tulia se ise alu atu. O whaalongo i lau upu, o umona e saunia, le whaamangalo ino o mātou wangasala, o umona e saunia le toto Yesu, fufulu e se ina ai o mātou tangata, ma whaamama ina ai i mātou, le atua, o filifili le nei tu la, e ofo ina atuai lo nei tangata. E avea o Yesu Keriso, ma lii ma whaaola, i lo nei ola. Yesu, o te au na ia te oe, te talia ina ai oe i lo nei loto, i lo nei ainga, ia u filfilinga whai, o mea uma o lo uola, avea i oe ma lii ma whaaola, whanau lo wanganga, te talo ia te oe, se i e tai mai, ye e mana tua mai au. Yesu Keriso, o ofa atua ia te oe, i le suafa manu malo, o oe Yesu o wole mavala au tuai. Amene ma amene. O te, da tonu whaile nā te talo le wha atua, o e talia ina ai o ia vea mali ima whaola i lo soifua. Wha peo na a mata ai le lua savalinga so o se savalinga whaaleanganga. E a mata mai le whanau mua i le anganga. E le mawhaina e savali whaale anganga, a e te le i whanau i le anganga. Whawhina e savali pe a whai e te le i whanau. Mea fōila le nā savalinga whaale anganga, e mua e whanau, e ala i louta lio Yesu e vea mali ma whaola. Ona e ola i lea. A ola ina sau Yesu e a watu le Ekalesia, wha mane tala le tuspa ia. Matango fia tonu tu se whalinga. Whai mai, o te alu watu, me o te vave alu watu ma a watu la utawi. My reward. Awana ngalo ya te oe. E sau Yesu le taimi lai sau ai. Sau ma au maila na tau i o au ngā luenga. O le whaamasi nonga le nā a Keriso le nofo o Keriso. The judgment seat of Christ. E whaamasi no ai Kerisiano. Tangata ia o atu tātou ia. E o maile au pa ia i o lātou anganga. E o aku lako kingo le lalolangi. Kako whika ia i o le woko e kango ko e waku le briefing o le mea. Tātou whita ia i lungo au whaatasi ma Keriso. Wa me sia tato pe ka ku ke kau i lungo au fu ngale mai Yesu o mai nganga o ngaka i o ala o atu tino i atu le fa atasi lo la tu na mali liu o ya Keriso the dead in Christ ta ngata ina mali liu ya Keriso e mo moi e o mai la tu nganga fa atasi mala tu tino yo atu fu mai mo ta ngata lai tu mau fa tu a watu lo tato ia ye tato i feola i ko le ka fa kasi lunga langi mai Yesu fu mai la e tato spa ia e sauma au mai la na lana taui. Le la tana noa i le tala Paulo le mo koinito ale tu se koinito foi mai o le la famasi no ina inga luenga fo mai o Keriso o le fa vai na fau i lunga i le auro le a rio o nisi wa fau ya lau papa ma fo mai na avela i o susunu nga luenga fo mai la o le a lava le memu ia fo mai la e sao lava lo wanganga o no Keriso ai le aiso taui e mu uma nga luenga mai mau marke minga e ora kisiango e le aiso nga luenga o sao. Ona la metal to spaya. There is no condemnation in Christ. Amen. O ele wa e sao ese mai le fa masinonga ole no foasina sina. Ono Yesu. Thank God for Jesus. Amen. Fa fetai ya Yesu, fa fetai le atua ono Keriso. Wala via ia mai o ele fa masinonga ale no fo pai. Amen. No foasina sina.
Whamanuia le atua ia te o tau sa moa. Te lo o asu sa. O le atau mawhai e toi au ili loa ma wha amatala tala au ili loa tātou mata upu nei. Ono leo te tau mawhai e whau ia ona e whaisina te leo la mata upu o se taimi mua. O le ala fo i leo wala ino tango a vatu ia tūlanga fo i e tau wha avae fo i lili. Hi ona tātou noe rola i te leo le mata upu e pei lava ona whai tātou pai postari. Mua lava wha avae, whato a whau e lo le te leo nisi mata upu i lunga ala ua umona ona e malama mata upu. Wha pe nā fo tātou mata upu nei o asata itasi. A whaapio na whaasoloina i le tātou tatanoi me tupu end times. Ia matulanga o le ai prophecy, matulanga ia talo atu, talo mai foi. Ia mawhai o na tātou, maua le taui. Ia aua nei sau Yesu. Ala lawe ke ka whau. Taimi nei, maka ngā lue loa, ko roa i roa o le langi. Ia sau Yesu e waku o e ala i lo kaui. Amen. Ona whamei e saua mai lana taui. Sau lo Yesu taui tātou. Sau la Yesu i le whamasinonga no fōpa the seat of Christ. Sau Yesu e le inka konga ruenga la e mu maka konga ruenga fō i. La isi ka kō kaui. Nga mai mauno mana tuai la i o le tala. Ai foi. Alesi ia foi. Alesi au le inga nganga oe. Sa vali le toafa. Sa vali au le inga ngari koafa. Ai te i kokolo ringa sa vali kofa. Ai te wala tau whaalongo ina le leo le atua i o la tau loto. Le tala le atua na whai ai. I le keimi le pongi sa, lai pongi sa. O whai le atua i ai. Ka ngofi e ao umang kama i maa o i kokongo. Ia kofu o kouma maa. Ia ku i kokongo au koukanga. Ao ina aso i fo le, ao ina oso i fo le la. O le ao tau fia. O le ao tau whaanoa noa fo. O le tala le atua na whai e i la waenga i o le tala whaatai e ne. Whai mai, o le sa vale o kamei koko, ai whai o la tula ngona le leo mai le atua. Whai mai, ka awhia ku umo meo maa i kukongo lako ako. Whai lo le atua e, a hao ingo oso i fo le la. Some of you, you will be glad and sad. Me o le auto fia, o le auto whanoa noa. Ia ka ngofi rau inga ia pongi sa fo, ku uroa maa i kukongo lako. Sa vavali ala ia. Inga ua oso i fola le la le kai au. Oso i fola le la i lako ako fo i whai kuro male atua. Whika ngofi roi mea ngang kōku kongo ako. Whika ngofi ko kamanga o kai mange uma mea lai ko kongo le. Lai ko kongo ako wari uka so kai mange mea inga ko kongo. Whamai lo la ia o lato bo fia. To e whaanoa noa. Fia fo i lele o laua maua kai mange. Ai whaangongoa ngai ka mai kai mange a. E pe wha pe nā le tala leo tau whaetu teimi nei. Ia te tātou, le teimi le nei, sa ili tolo hai o le langi. O nei e le teimi e umai leo langa, e ke laku le langi whai le price giving, sau le atua, tau i umai skangaka, ai le tau ia oe. O e fia o e alu le langi, ai ke whaangoa e le iso kaui. Teimi le nei, now is the time of salvation. O le teimi fo le nei, tolo hai loa o le langi. Amen. Tātou puru nau e maua le tau i mara whaamanuianga. Wa umana saunia. Wa umana maliu Yesu mo i tātou. Wa umana whai e Yesu le tau i mo i tātou. Sau e watulana Ekalesia. So, whaamanuia le tua ia te o tau sa moa. Ta pena ina i a tātou aonga i tātou whailoha i le asolua. O le asau nei. I le alofa maleanga le leo le tua. Tātou whailoha i fuila i le astofi i tātou mata upuko authority of a believer. A whaonga ina le sa tātou tatanoa ai i mata upu tau prophecy i ma le end of days tātou tatanoa. I mata tau ofo e vange mai nei mata upu na wai e se le tāua tātou sa valinga e wha malo si e tātou manasimia. O le tasi nei o nisi nei o mata upu e se a kalangoa inga. E se a kalangoa inga ngai maka upu kau revelation ma mele nei ai e se le tāua. O ne wha malo si a i tātou ma tātou sa valinga. Malasi me olai tonu tu spa ia e aona tātou i loa. Amen. So whaamanuia le atua ia o tau sa moa le tano e whaheu tātou polo kalame. Le tua mātou ta mā, whaamanuia i lau whanau o e na whaafonga whaalongolongo i lau upu. Whaamanuia ia te i lātou ta talo o lātou loto. Whaamanuia i o lātou a inga. Saunia e lau o fio a wina se au whaingaruenga i la vea. I o lātou wanganga. Ia whaapeono o mai lau o fio o umona tāpena ina i mātou i le ātoanga o lau o fio. Whaafoi le vi inga ia te oe ta mai mea uma mea siri wa e whaia. Nei, ma se ia ho i le whaavavau lava o na swafa o Yesu Keriso wa ole ma wala awa tuai nei. Amene. Ia,
sa mo tatou polokalame lenā i lenei foʻi ai tula faamanuia tele le atua au le igalo iā te oe lau savaliga sole e ili kako price giving amen toloaʻi loa o le lagi le taimi lenei fai mea sili mo le alii auauga i le atua amen e koe ngau ngisi mea ke mi ngai a fai ke o ngai ke kai ko worship team se ma koi kai no mo le atua e kau fa mele tala tu spaia e o le puvai e te avea e le mau moron tau fme e kau i o me le atua kau i le puvai kau i le anga le lei kau i ngaru le lei o lau ka kalo o mea uma ngai ke fai i le fa tua e tau wia o me le atua ma aila le price giving ke ua misi lau kau amen faamanuia le atua iā te outou tatou feiloaʻi le la aka kala ka koma ka upu vai aso lea i se isi la manaia o le au mai e loina e le atua a o le tatou faavae na utu atu nei aso faamanuia le atua iā te outou tatou toe feiloaʻi i le suafa manamalo Iesu Kevin uluiva lenei alofa tele mo outou faasoifua ia Fama